Драги студенти, почитувани колеги, добар ден. Се надевам дека сте во добро здравје и расположение и дека сте подготвени да го следите првото јавно предавање од низата на вебинари кои што се планирани и организирани од страна на Филозофскиот факултет во Скопје. Прво сакам да ви кажам дека ми е чест и задоволство што сум дел од екипата, односно од тимот, на првата и најстара високообразовна институција во Република Северна Македонија, Филозофскиот факултет од Скопје, кој што годинава има значаен јубилеј, прославува 100 години од своето постоење. И не би опстанал толку долго, доколку секогаш не бил актуелен со своите идеи, активности и залагања за повисоки дострели во науката и за подобрување на образовната практика. Токму и денес, во вонредни услови, се обиде да излезе во пресрет на потребите на своите студенти за континуирана едукација, стекнување на нови сознанија и нови искуства. Денес имаме за чест за прв пат да отвориме како специјални едукатори и рехабилитатори со нашата гостинка, асистент доктор Ивана Сретеновиќ, која што ни доаѓа од Белград, Факултетот за специјална едукација и рехабилитација при Универзитетот во Белград, и ќе ни се представи со темата норми и специфичности на моторниот развој кај децата со сензорни, интелектуални и невролошки проблеми. За да имаме подолго време да ја отстапиме на нашата гостинка, сега ја оставам простор да го изложи својот труд. Повелете, Ивана. Dobar dan svima, hvala Olivera. Iako vas ne vidim, nadam se da ste dobro i zdravo i da ste izdržali i da i dalje izdržavate ovu situaciju u kojoj se nalazimo, ali eto, nadam se da će ubrzo proći pa da ćemo moći i da se vidimo ovako u 4 oka, što bi se reklo. Kako me Olivera predstavila, ja dolazim još samo sa odeljenja, znači za somatopediju, možda sam to propustila da čujem, znači sa odeljenja koje se bavi tako motoričkim smetnjama i poremećajima. I ova današnja tema jeste znači norme i specifičnosti motoričkog razvoja kod dece sa senzornim, intelektualnim i neurološkim poremećajima. Ja ću govoriti na srpskom, prezentacija u pozadini je na engleskom, pa se svakako nadam da ćemo se nekako sporazumeti. Zamislila sam znači da današnje izlaganje bude takvo da ima neka 3 dela, pa bi prvi deo bio taj neminovni teorijski deo, drugi deo bi se sastojao od prikaza rezultata jednog istraživanja na zadatu temu, a u trećem delu bismo pružili vama priliku da postavite neko pitanje, prodiskutujete i date neki komentar pozitivan ili negativan, svakako sve stoji i sve je dozvoljeno. Zašto ova tema? Pa, pre svega, znači mi se u defektologiji bavimo decom sa smetnjama i poremećajima u razvoju, ali svakako da bismo znali i razumeli njihov razvoj, potrebno je da poznajemo i kako teče uredan, odnosno kako teče razvoj dece tipične populacije. Naravno, nije samo potrebno da znamo kakav je motorički razvoj, nego je potrebno da znamo i kakav je intelektualni, odnosno kognitivni, socijalni, emocionalni, adaptivni, govorno-jezički ili slično. Naravno, svako sa svog aspekta će posmatrati i proučavati dete, a poenta je da radimo kao tim. Sa druge strane, pokazalo se da ipak deca sa smetnjama i poremećajima u razvoju imaju neke svoje karakteristike ili specifičnosti. I ono što još želim da napomenem, a mislim da jeste bitno, to je da je nekako uopšte u defektologiji motorika onako malo, ako mogu da kažem, pomerena u stranu, odnosno nekako zapostavljena. Da pre svega dajemo veći značaj kognitivnom ili intelektualnom razvoju ili razvoju govora i jezika, a da nekako motoriku u svemu tome zapostavimo. Međutim, ako se sad osvrnemo na teorije koje su nam dostupne, onda možemo da kažemo da je i sam Piaget prvu fazu, znači u njegovoj teoriji nazvao i senzomotoričkom fazom razvoja. S druge strane, stava smo i dubokog mišljenja, što potkrepljujemo i brojnim, znači sve većim sada istraživačkim nalazima, da je motorika od izuzetnog značaja za razvoj svakog deteta i da sami istraživači sve više prepoznaju
efekat, odnosno uticaj motorike na druge oblasti razvoja, kako kod dece tipičnog razvoja, tako i kod dece sa nekim smetnjama ili poremećajima u razvoju. Samo da vidim. Kada kažemo motorički razvoj, onda u stvari mislimo na razvoj motoričkih sposobnosti. Tačnije, motorički razvoj predstavlja jedan kontinuirani proces koji je u vezi sa uzrastom i koji u stvari podrazumeva proces promena koje se dešavaju kod jedinke koja je u interakciji sa sredinom i drugim faktorima koji dovode do određenih promena. Samo proučavanje motoričkog razvoja ima neku svoju istoriju, pa sad neki istraživači kažu da je potreba za izučavanje motoričkog razvoja počela tamo negde 1800. godina, a neki pak kažu da je to bilo u periodu između 1920. i 1930. godine. Svakako, ova oblast, znači motoričkog razvoja i proučavanja motoričkog razvoja ima neku svoju istoriju. Neću vas sad preterano zamarati time, ali ono što želim da kažem jeste da se u tom istorijskom periodu izdvajaju neka 4 perioda, poput perioda prekursora ili perioda prethodnika, maturacioni period, normativni period i period koji je orijentisan na procese. Svaki od ovih perioda ima svoje karakteristike koje su u mnogome definisale i oblikovale proučavanje motoričkog razvoja. Da li je to bila neka teorija koja se rodila u tom periodu ili neki instrumenti? Uopšte sad nije toliko važno da nabrojimo, ali samo je bitno da znamo, znači, da u svojoj prošlosti prosto taj istorijski period proučavanja motoričkog razvoja nam je ostavio mnogo. Motorički razvoj dece sa smetnjama u razvoju, on u stvari teče prema nekim opštim zakonitostima tipičnog razvoja. U defektologiji ili specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, kako se negdje zove, znači postoje brojne studije koje su se bavile proučavanjem motoričkog razvoja dece tipične populacije. Međutim, izuzetno je malo onih studija koje su se bavile motoričkim razvojem kod dece sa smetnjama, odnosno poremećajima u razvoju i malo je znači onih istraživanja koja su nastojala u stvari da otkriju razlike i značaj motoričkog razvoja kod dece sa smetnjama u razvoju. U ovoj našoj nauci i struci, specijalne edukacije i rehabilitacije, javlja se određen broj problema kada je u pitanju praćenje kako biološkog, motoričkog, kognitivnog, zdravstvenog razvoja dece i omladine sa smetnjama i poremećajima u razvoju. Da bismo razumeli probleme koji se javljaju i da bismo na osnovu toga ponudili neke odgovarajuće programe podrške za našu decu, mi treba da proučavamo osobu u celini, odnosno u njenoj motoričkoj aktivnosti. Naime, šta to znači? Prilikom izvođenja bilo koje motoričke aktivnosti, nijedan element koji spada u tu motoričku aktivnost ne može da se izvede bez primerene motoričke sposobnosti. Niti motorička sposobnost takva kakva je može da se u punom obimu manifestuje bez pravilne tehnike izvođenja kretanja. U ovom možemo da vidimo tu uzajamno posledičnu vezu, odnosno jedinstvo motorike, koje se sa jedne strane ogleda u dejstvu i razvoju motoričkih sposobnosti, a sa druge strane u razvoju i usavršavanju motoričkih veština. Kako god, svaka medalja ima dve strane, pa iako postoji ova uzajamno posledična veza između motoričkih sposobnosti i motoričkih veština, ova dva segmenta motorike su i na izvestan način nezavisna jedna od drugih. Motoričke sposobnosti, one su predmet izučavanja brojnih naučnih disciplina, posebno u oblasti fizičke kulture, a kako sam malo pre rekla, malo ih je u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.
One su, znači motoričke aktivnosti su nam bitne za aktivnosti svakodnevnog života, ali su nam takođe bitne i za sve one aktivnosti koje se dešavaju u vaspitno-obrazovnom radu. Za procenu motoričkih sposobnosti na raspolaganju nam je određen broj testova koji su znači namenjena kako deci tipičnog razvoja, tako i deci sa smetnjama u razvoju. Međutim, ono što stvara određenu dozu problema jeste što većina tih testova procenjuje ili jednu motoričku sposobnost ili može da proceni samo jedan deo tela, pa na primjer procena manipulativnih spretnosti ili procena diferenciranosti motorike prstiju, ravnoteže ili slično. A malo je onih koji znači posmatraju tu motoričku aktivnost u celini, odnosno koji procenjuju opštu motoričku sposobnost. I ono što je značajno jeste to da za potrebom opšte motoričke sposobnosti zaista postoji jedna opravdana potreba iz razloga što se znači problemi u ponašanju i problemi u učenju mogu objasniti motoričkim deficitima koji se javljaju kod naše dece. Ovo je znači bio neki kratak uvod teorijski i ono znači na što bi stavili neki akcenat, to je znači da motorički razvoj se posmatra znači kao jedna aktivnost i kroz razvoj motoričkih sposobnosti, da prosto postoje određene grupe testova koji nam omogućavaju procenu samo jedne sposobnosti, a malo je onih za procenu opšte motoričke sposobnosti, i da prosto je malo tih istraživačkih nalaza u našoj struci i nauci koja objašnjavaju sve promene koje se dešavaju na nivou znači, dece sa kojom mi radimo. Sada u ovom sledećem delu prosto želim da vam prikažem znači, rezultate jednog istraživanja. Ovo je doduše samo jedan mali deo rezultata koji su proistekli iz jednog, pa mogu slobodno da kažem, obimnog istraživačkog projekta koji se bavio proučavanjem motoričkog razvoja kod dece sa odnosno kod dece sa poremećajima u razvoju. Cilj ovog našeg istraživanja jeste bila analiza motoričkog razvoja kod učenika sa poremećajima u razvoju, tačnije određivanje specifičnosti u motoričkom razvoju kod dece sa senzornim, intelektualnim i neurološkim poremećajima. Ovaj cilj smo nekako operacionalizovali kroz određene zadatke. Naime, znači, to je bila procena motoričkog razvoja kod dece sa smetnjama u razvoju, procena motoričkog razvoja kod dece tipičnog razvoja i kroz komparaciju, odnosno poređenje motoričkog razvoja dece sa poremećajima u razvoju i dece tipičnog razvoja. Pošli smo od jedne pretpostavke da prosto neurološki ili motorički poremećaji, kao i senzorni i intelektualni poremećaji u razvoju, determinišu nivo motoričkog razvoja učenika. Što se tiče vremena i mesta gde je realizovano ovo istraživanje, znači ono je realizovano od januara 2016. do jula 2017. godine u 25 ustanova, tačnije osnovnih škola i škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji Republike Srbije. Što se tiče naših ispitanika, odnosno uzorka, u uzorak su znači bila uključena ukupno 270 ukupno je bilo uključeno u stvari 270 učenika i to znači su bili učenici tipičnog razvoja, njih 90. Zatim bilo je 90 učenika sa senzornim poremećajima, sa znači oštećenjem sluha, odnosno oštećenjem vida po 45. Bilo je 45 učenika sa intelektualnim poremećajem, odnosno sa umerenom intelektualnom umetnošću
bilo je 45 učenika sa neurološkim poremećajima, tačnije sa motoričkim poremećajima i kao predstavnika te grupe smo znači, imali učenike sa cerebralnom paralizom. U odnosu na uzrasne kategorije, ja se izvinjavam, znači evo ovde vidimo prvu uzrasnu grupu, to su znači bili učenici koji su imali od 7 godina do 7 godina i 11 meseci. U drugoj grupi su bili učenici uzrasta od 10 godina do 10 godina i 11 meseci, a treću uzrasnu grupu su znači činili učenici od 15 godina do 15 godina i 11 meseci. Dakle, naši učenici, odnosno ispitanici su zaista po strogim kriterijumima bili birani. I zašto smo odabrali ova 3 uzrasna perioda? Dakle, obuhvatili smo školsku decu i sad u Srbiji obično oko 7 godina deca imaju kada polaze u školu, tako da je ovaj uzrast, odnosno prva uzrasna grupa od 7 do 7-11 godina, pripada u stvari tom samom početku, odnosno ulasku u školovanje. Prvi je neki razred. Ova druga grupa jesu učenici na prelazu iz razredne u predmetnu nastavu, tačnije znači neki 4. na 5. razred, i treća grupa učenika su bili učenici znači 8. razreda, oni koji već tako napuštaju osnovnoškolsko obrazovanje. Znamo znači koje zahteve i postavlja uopšte obrazovni sistem pred decu, pa prosto smo smatrali da su ovako nekako 3 grupe bi nam dale uvid, odnosno mogli bismo da ispratimo od početka školovanja pa do izlaska iz tog osnovnoškolskog perioda. Drugi razlog što smo ovako strukturirali naše ispitanike jesu što je instrument koji ću vam kasnije predstaviti normiran za tačno određeni uzrast i prosto smo mogli znači, da posmatramo učenike tačno na nivou, odnosno mogli smo znači, da poredimo nivo razvoja učenika u odnosu znači, na njihov uzrast, tačno u mesec. A opet s druge strane znamo da čak i ta mesec, 2, 3 mogu znači mnogo da utiču na razvoj i da nam prosto prikažu mnogo drugačije parametre i da dobijemo mnogo drugačije rezultate. Pa ne znam, primjera radi, neko kaže jao moje dete ima 6 godina i 9 meseci, ono još uvek ne drži i ne piše kako treba, a ono za 3 meseca desi se dete piše na sasvim odgovarajući i adekvatni način. Ovdje na ovom grafikonu znači, imate prikazane prosto strukturu brojčanu, odnosno frekvencije naših ispitanika. Tehnika uvek zakaže. Što se tiče postupka istraživanja, znači bilo je potrebno da dobijemo informisani pristanak direktora ustanova, odnosno direktora škola u kojima smo sprovodili istraživanje, kao i da se roditelji, odnosno staratelji, potpišu i odobre istraživanje, znači za onu decu koja su ulazila u uzorak. Istraživanje je sprovedeno znači, individualno i trajalo je znači, između 35 do 60 minuta po detetu i sve zadatke, odnosno sve aktivnosti vezane za ovo istraživanje radio isključivo istraživač. Što se tiče instrumenta, motorički razvoj smo procenjivali znači, pomoću Brunig-Sazoretski test of motor proficiency, drugo izdanje. Ne znam sada koliko vam je poznat ovaj instrument, ali evo ukratko znači, o njemu. Ovo je jedan instrument, odnosno druga verzija testa Ozoretski testa opšte motoričke sposobnosti.
koji nam služi, odnosno pomoću koga procenjujemo motorički razvoj, odnosno široki spektar motoričkih sposobnosti, kako dece tipičnog razvoja, tako i dece sa cerebralnom paralizom, dece sa umerenim deficitima motoričkih sposobnosti, dece sa razvojnim poremećajem koordinacije, dece kod kojih je evidentiran deficit pažnje, dece iz spektra autizma i sl. Test se sastoji od 8 subtestova i u pitanju su fina motorička preciznost, fina motorička integracija, bilateralna koordinacija, manipulativna spretnost, ravnoteža, brzina i spretnost i snaga. Mislim da zaboravila sam da napomenem koordinacija gornjih ekstremiteta. Zajedno svih ovih 8 subtestova imaju ukupno 53 itema, koji su raspoređeni po onom principu od najlakšeg ka najtežem zadatku i koji su se bodovali različito od dvostepene do 13-stepene skale. Na ovom ovde slajdu, sada opet da uključimo ovaj spot, imate prikazanu u stvari strukturu procene motoričkog razvoja. Naime, kako sam rekla, ovi subtestovi, 8 subtestova, oni u stvari predstavljaju, ja se izvinjavam, funkcionalne motoričke jedinice, koje svojom integracijom daju funkcionalnu motoričku oblast. Naime, po dve funkcionalne jedinice motoričke, odnosno po 2 subtesta, daju jednu motoričku oblast. Pa tako, fina motorička preciznost i fina motorička integracija daju finu manipulativnu kontrolu, oblast. Manipulativna spretnost i koordinacija gornjeg ekstremiteta svojom integracijom daju oblast koordinacije ruku. Bilateralna koordinacija i ravnoteža daju oblast koordinacije tela. Brzina i agilnost i snaga svojom integracijom daće oblast snage i agilnosti. Sada ove 4 funkcionalne oblasti daju po 2 dela motorike, fina motorika i gruba motorika, koje će svojom integracijom dati jednu opštu motoričku sposobnost ili opšti ukupan motorički kompozitni skor. Test može, kada procenjuje opštu motoričku sposobnost, odnosno opšti kompozitni skor, onda se primenjuju svi ovi subtestovi. Međutim, mogu da se primenjuju i odvojeno, ukoliko naravno želimo da procenimo samo jednu sposobnost, ili ako želimo jednu oblast, ili ako želimo samo finu ili grubu motoriku. Znači, mogu da budu samostalni, a mogu da budu i nezavisni. Ovaj test potiče iz Amerike i normiran je na uzorku od preko 1500 dece iz Sjedinjenih Američkih Država i tako da nam daje norme za uzrast od 4 do 21 godine, znači to je uzrast koji može da se prosto testira ovim instrumentom. I ovo je, kako da kažem, dugačka forma testa, što znači da ima i kratku formu testa. Sad, ta kratka forma testa služi samo za neki brzi screening i za detekciju eventualnih problema. Kako sam rekla da je ovaj test poreklom iz Amerike i da je normiran u Americi, kompletna forma testa nije normirana na uzorku ispitanika iz Evrope. Međutim, ova kratka forma testa je normirana kod naših kolega u Hrvatskoj pre 2 godine. Oni su normirali kratku verziju testa, ali samo na uzrastu do 6,5 godina. Znači od 4 do 6,5 godina oni su koristili samo predškolski uzrast. I prosto se kod njih pokazalo da su norme za uzrast znatno manje, odnosno znatno niže od onih koje su propisane originalnim testom, odnosno od autora originalnog testa.
Mi smo u našem istraživanju smo se zaista dvoumili sa čim normama da poredimo dobijene rezultate i ipak smo se odlučili da naše rezultate poredimo sa normama koje su dali autori originalnog testa Brunix i Brunix, znači sa originalnim testom, iz razloga što je ipak on sveobuhvatan. Korišćeni su znači širok taj raspon godina i sa druge strane znači korišćeni su svi subtestovi, dok normiranje ovog testa i kratke verzije kod kolega u Hrvatskoj bi nam možda bilo bliže prosto zbog tih kulturoloških i socijalnih, a i prosto iz tog smo podneblja, pa bi možda rezultati bili nekako drugačiji i učenici bi se našli u drugim kategorijama razvoja, ali prosto nismo, znači zbog uzrasta na kom je normiran ovaj test i zbog toga što su koristili samo predškolski uzrast. Što se tiče rezultata, ovdje ćemo znači samo prikazati one rezultate koje se odnose na motoričke sposobnosti, tačnije u odnosu, znači motorički razvoj u odnosu na uzrast i u odnosu na tip razvoja. Sad, na ovom slajdu su prikazani znači rezultati koji su dobijeni kod učenika tipičnog razvoja, pa sad ovdje imate pobrojane, odnosno popisane tačno motoričke sposobnosti. Sa ove ovdje strane su maksimalna moguća postignuća koju su mogli da osvoje na određenom subtestu. Crveno su najmlađi, ovi na uzrastu od 7 godina, plavom su na uzrastu od 10 godina i ovo narandžasto su na uzrastu od 15 godina. Pa prosto možemo da primetimo da je kod učenika tipičnog razvoja motorički razvoj, odnosno razvoj motoričkih sposobnosti varijabilan, da ne postoji ni jedan subtest, niti i jedna grupa ispitanika uzrasna koja je osvojila maksimalan mogući skor. Međutim, to prosto nije ništa u ovom momentu bilo alarmantno, iz razloga što je primetno da prosto razvoj kod dece tipičnog razvoja u svim ovim subtestovima napreduje sa uzrastom. Tako, vidimo da ova crvena nam je svugde niža, a narandžasta nam je najviša. Što je prosto i očekivano da sa uzrastom dolazi i do razvoja motoričkih sposobnosti. Ono gde je bilo malo problematična jeste bilateralna koordinacija kod učenika uzrasta 10 i 15 godina. Kada su u pitanju učenici sa motoričkim poremećajima, odnosno neurološkim poremećajima, naši predstavnici, učenici s cerebralnom paralizom, takođe vidimo znači izuzetnu varijabilnost, odnosno heterogenost dobijenih rezultata. Naime, oni su u stvari postigli najniže rezultate ako poredimo u odnosu na druge ispitivane grupe i daleko su naravno od maksimalnog mogućeg postignuća. Na određenim subtestovima vidimo da njihov razvoj zaista prati uzrast, dok na nekim subtestovima vidimo da je prosto učenici starijeg školskog uzrasta su bili baš blizu, znači ovim učenicima na srednjem školskom uzrastu, odnosno na uzrastu od 10 godina. Kao što je, ne znam, brzina i agilnost ili ovde na subtestu 4 opet bilateralna koordinacija. Na subtestu 8 gde je u pitanju snaga vidimo i kako su kod ispitanika, znači ovih najmlađih i ovih srednjih, prosto su im izuzetno blizu njihova postignuća. Kada su u pitanju učenici sa oštećenjem vida,
Ono što je zaista primetno jeste da se ovi učenici sa 15 godina, znači najstariji, zaista su se izdvojili i njihov razvoj je nekako tekao svojim tokom. Međutim, ono što se desilo, to je da su u određenim motoričkim sposobnostima učenici najmlađeg školskog uzrasta bili prosto bolji nego učenici sa 10 godina. Kao što je manipulativna ja se izvinjavam, subtest 4 bilateralna koordinacija ili pak kada je u pitanju bila procena snage i ostalo. Prosto nekako ove rezultate smo tumačili i heterogenošću grupe, ali i kao da je došlo do nekih regresivnih promena, znači kod učenika sa oštećenjem vida. Kada su u pitanju učenici sa oštećenjem sluha, oni su zaista bili najpribližniji učenicima tipičnog razvoja i njihov razvoj je išao i u tom toku. Vidimo tako prosto jednu čistu sliku gde motorički razvoj, odnosno razvoj motoričkih sposobnosti zaista napreduje sa uzrastom. Kada su u pitanju učenici sa intelektualnom ometenošću, odnosno učenici sa umerenom intelektualnom ometenošću, oni isto ostvaruju niska postignuća na svim subtestovima i daleko su tako od ovih maksimalnih mogućih, ali prosto šta se i kod njih desilo, isto kao i kod učenika sa oštećenjem vida, na određenim motoričkim sposobnostima učenici mlađeg školskog uzrasta su bili bolji nego učenici starijeg školskog uzrasta. I to je najprimetnije, znači ovde kada je u pitanju fina manipulativna preciznost i fina manipulativna integracija, odnosno te fine motoričke sposobnosti, što donekle opet smo i očekivali i možemo da pravdamo onom činjenicom da se prosto u istraživačkim nalazima sreću izveštaji koji govore da su učenici sa intelektualnom ometenošću mnogo bolje i spretniji u tim grubim motoričkim sposobnostima, jer je prosto za ove fine manipulativne sposobnosti, odnosno za finu motoriku nam je ipak potrebna mnogo veća zrelost centralnog nervnog sistema, što opet govori nesumnjivo o onom uticaju motorike i kognicije na celokupan razvoj učenika. Kada je u pitanju ukupan motorički kompozitni skor, ovaj test nam omogućava da pored uvida u kvantitativne pokazatelje, imamo uvid i u kvalitativne pokazatelje. Odnosno, on nam govori o tome da učenici mogu da se nađu, znači da budu u skladu sa uzrastom, zatim da budu ispod uzrasta ili znatno ispod uzrasta. Takođe, da budu iznad uzrasta ili znatno iznad uzrasta, znači da imaju motorički razvoj. Ono što se kvalitativno pokazalo i što je veoma sada zabrinjavajuće jeste to da je samo grupa učenika tipičnog razvoja i to uzrasta 7 godina pokazala nivo motoričkog razvoja koji je u skladu sa uzrastom. Sve ostale grupe su ili ispod uzrasta ili znatno ispod uzrasta, kao što je primetno kod učenika sa motoričkim, odnosno sa neurološkim poremećajima ili cerebralnom paralizom. Ovde je prikazano procentualno, odnosno struktura celokupnog uzorka na toj opštoj motoričkoj sposobnosti, pa prosto, znači, crveno su obeleženi oni ispitanici, odnosno procenat onih ispitanika koji se nalazi u skladu sa uzrastom, pa vidite da u grupi ispitanika tipičnog razvoja to je negde preko 60% u prvoj uzrasnoj grupi, u drugoj uzrasnoj grupi to je 50% i u trećoj uzrasnoj grupi dolazi do nekog pada, znači već se nešto dešava, znači svega je 30% učenika uzrasta 15 godina bilo u skladu sa normama propisanim za njihov uzrast. Sve ovo plavo je onako alarmantno i znači pokazuje u stvari da su svi učenici
sa poremećajima u razvoju znatno ispod uzrasta kada je u pitanju njihov motorički razvoj. I stigli smo do zaključka. Što se tiče rezultata našeg istraživanja, oni su u odnosu na kvalitativnu deskripciju pokazali da motorički razvoj učenika i tipičnog razvoja, ali i atipičnog, da nazovemo, odnosno učenika sa poremećajima u razvoju, se nalazi u proseku, ispod proseka i znatno ispod proseka u odnosu na norme koje su propisane za motorički razvoj. Na osnovu toga možemo reći da nivoi motoričkog razvoja, odnosno učenika osnovnoškolskog uzrasta, uglavnom nisu u skladu sa propisanim normama. Takođe su rezultati istraživanja pokazali statistički značajni niži nivo postignuća ispitanika učenika sa poremećajima u razvoju u odnosu na standarde i norme postignuća koji su propisani od strane u odnosu na učenike tipičnog razvoja, te možemo reći da je jedna od osnovnih karakteristika učenika sa poremećajima u razvoju u svim uzrasnim grupama značajno snižen nivo motoričkog razvoja. Poremećaji u razvoju, je li tako, i motorički i senzorni i kognitivni, determinišu, odnosno određuju nivoje motoričkog razvoja kod dece sa poremećajima u razvoju. I na kraju postoje različiti nivoji razvoja između dece istog uzrasta, ukoliko posmatramo u odnosu na tip razvoja, te možemo reći da je motorički razvoj povezan sa godinama, ali da ne zavisi toliko od godina. Ono što je bilo nama važno jeste da su rezultati koje smo dobili zaista bile zabrinjavajući na populaciji dece u našoj zemlji, i to posebno za grupu učenika tipičnog razvoja. Prosto nam je bilo neverovatno da su učenici na uzrastu od 15 godina pokazali zaista da zaostaju za tim normama koje su propisane. Opet kažem, možda bi ovi rezultati bili i drugačiji, možda bi pripadali nekim drugim kategorijama da smo poredili sa normama koje su urađene, odnosno sa instrumentom koji je normiran na nekoj nama bližoj populaciji. S druge strane, poznavanje motoričkog razvoja se pokazalo da ima razne implikacije i ono što je vrlo važno i čime ću i završiti jeste da razumevanje kako teče normalni razvoj kroz čitav životni vek nam omogućuje da dijagnostikujemo, ali i da detektujemo probleme kod onih individua kod kojih se javljaju određena odstupanja u razvoju. Bilo koja značajna odstupanja od očekivanog, kao što su se pokazala i ovde, predstavljaju nama indikacije za defektološki tretman. Zatim, razumevanje motoričkog razvoja je značajno i sa te strane da bismo pomogli jedinkama, odnosno individuama da usavrše i poboljšaju motoričke performanse, što za njih takođe može biti od velike koristi. Pre svega, poboljšanje motoričkog razvoja doprinosi i poboljšanju i intelektualnog i socijalnog razvoja zbog te neraskidive veze koja postoji između svih domena ljudskog ponašanja. I za kraj da kažem da poznavanje motoričkog razvoja omogućava uspostavljanje jedne, odnosno uspostavlja razvojno odgovarajuće, odnosno svrsishodne aktivnosti koje nam omogućavaju optimalno podučavanje veština i obrazaca kretanja za osobe svih uzrasta i za osobe svih nivoa sposobnosti. Podučavanje motoričkog razvoja i motoričkih karakteristika kod dece sa smetnjama, odnosno poremećajima u razvoju, može da nam pruži uvid u njihov razvojni nivo funkcionisanja
zatim u nivo funkcionisanja, odnosno u razvojni nivo njihovih aktivnosti koje su u stanju da obavljaju, kao i u razvoj njihovih sposobnosti i načine komunikacije koji se javljaju prilikom interakcija sa vršnjacima. Evo, ovo su neki primjeri, odnosno zadaci u testu. Test uopšte nije težak i bio je izuzetno zanimljiv svim učenicima i svi su ga završili i vrlo rado uradili. Pa vidite, ovo su primjeri dece sa poremećajima u razvoju, znači da oboje u okviru kruga ili zvezde, pa vidite koliko su neprecizni, ili da prosto precrtaju, da iseku krug po liniji, da za određeno vreme stave tačkice u što veći broj krugova, ili pak da predstavaju papir po određenoj liniji, pa vidite koliko je ovde se prosto javilo tih odstupanja. Eto, hvala. Hvala, Ивана. Ви благодарам, Ивана, многу за одличната презентација. Сега доаѓа оној момент кога аудиториумот треба да постави прашања, доколку има прашања, така да ве поканувам слободно, можете да ги пишете во чет и да ги прочитам, или еве доколку сакате лично да исконтактирате со Ивана, да се вклучите и да поставите прашање. Доколку нема, само да видиме. Еве една колешка. Кои се можни фактори за отстапувањата во делот на моторичкиот развој согласно предвидените норми? Кои су могучи фактори у одступања од моторичкog развоја у согласности предвидених нормама? Aha, И колико су важни стимулације за да се обезбеди моторан развој согласно нормама? Jeste, znači to je bilo vrlo važno i ovi rezultati nam jesu bili indikacija da prosto ta stimulacija motoričkog razvoja jeste važna. Znači i kod dece ovog tipičnog razvoja i kod dece sa poremećajima u razvoju. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da kod dece tipičnog razvoja mi kad ih pitamo jel ste uključeni u još neke aktivnosti, jel se bavite nekim sportom i slično, oni svi da idemo na tenis, da idemo na košarku, da ovo, da ono, i mi onda očekujemo u tom momentu dete koje ima apsolutno razvijene sposobnosti, a dobijemo suprotan nalaz. Tako da s jedne strane ili su preopterećeni, opet i višak zna da bude nekad negativan, ili prosto aktivnosti nisu adekvatne njihovom uzrastu. Znači moramo voditi računa i o tom u kom periodu se bave kojom aktivnošću. S druge strane, to je veoma važno jer određena motorička sposobnost, odnosno svaka motorička sposobnost, da li je ravnoteža, da li je bilateralna koordinacija, šta god, ima svoju kritičnu, odnosno senzitivnu fazu razvoja. Pa onda u skladu sa tim, kad posmatramo dete u celini, znači ono što sam rekla u nekoj motoričkoj aktivnosti, možemo da delujemo pravovremeno. A što se tiče ovih faktora, pa prosto, znači ovo istraživanje se zaista bavilo samo onako, da kažem, čist motorički razvoj, da vidimo na kom se nivou nalaze. A sad za produbljivanje nekih interakcija i faktora, zaista to ćemo da prepustimo nekom drugom, da i on nešto istražuje. Ali mislim da zaista uopšte celokupna aktivnost detetova doprinosi svemu tome. Da li je inaktivno ili čak preterano aktivno, pa prosto nekad roditelji ne znaju da nađu taj neki balans. A s druge strane, eto, pokazalo se da čak kod ove dece, znači naše dece, da su bili zaista nekako, prosto jesu očekivano kasnili u razvoju, ali da su pratili taj trend razvoja. Da jednostavno imaju razvijenu sposobnost, sad dostigli su neki određeni nivo, ali... Благодарам. Дали има некој друг прашање да постави во врска со темата што ја презентираше
Колешката? Доколку немате прашања сега во моментов, на екранот може да ја видите мејл адресата од доктор Ивана Сретеновиќ и може да се обратите во било кое време, секако ќе добиете истрпни одговори. Јас се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и да предизвикаме интерес, да отвориме нови теми кои што ќе ги истражувате и ќе ги дискутирате. А Филозофскиот факултет и понатаму ќе продолжи со својата традиција да работи во корист на подобрување на студиите на своите студенти, обезбедувајќи им различни ресурси и можности за стекнување на нови знаења, искуства и практики. Ивана, во името на Филозофскиот факултет од Скопје и Институтот за специјална едукација и рехабилитација, ви благодарам за соработката. Знам дека ќе продолжиме и понатаму интензивно да соработуваме. На вас, драги студенти и почитувани колеги, ви благодарам за одвоеното внимание, односно одвоеното време кое што денеска ни го посветивте. И се надевам дека набрзо ќе се видиме во живо, па ќе можеме да дискутираме за сите овие работи кои што се одвиваат тековно. Ви благодарам уште еднашка и се гледаме наскоро. Поздрав до сите. Поздрав.